voin hi October ni somni ni lai ni sang ni somni pakhat ani kan ngai ven le beng khon tlan Myanmar Tualchhung Indona le buaina thuthar ngai thale phot mai teng o kali miau chualam venga veng then khat chu ni zan khan run lui lian in achim thlenga tuin achim veng chu naung pinta chualam le leiro chan ro na mun te ani chin state chimlama ruwa sur ana satawangin run lui hi alian na sa hle a hna lama chuan a ziom to hle thung kalimiawa tuin achim venga hian in thia chuangai khopero anla omlo ni in thu kan dong min state thaton khua nan khe venga military council ruat administrator u ti ong in kota October ni som pokwa chun khan thil fun rin hel om deuh pakhat mu ania police lamin an en chian lain chu thil chu apuaka police pakhat thi in u ti ong fanule police dang pakhat in liamna tak an tuan ni in don ani Tualchhung mi pakhat chuan apuak ri chu aring khop maya police lamin anon edik lai apuak ania police pakhat athia police dang pakhat le u ti ong a fanu chu an hliam ani ti in mita mutu chuan khit media ashil chu thil puak chu thaton special defense force tati ani thu don ani u ti ong chu kumsang ni somni general election a khan USDP party ticketin parliament candidate ania ma se atling zo lo ani second region kalimiu jail atangin political prisoner ngaina thiamna awanga October ni som pariat tlai lam le October ni som pakwa a chuazalen te chu mi somruk pahni an omto chung tang chuak ta zinga chuan mi pa somnga pathum le meichia pakwa an vai mi somruk pahni an nia atam jok chu kongzo na lama mantok te ani thu kongzo na lama hruai tu pakhat chuan a soi ani chuan regional command headquarter RCH lamin an pomlo awanga chuak tura ti to te zinga chuak le lo po an oma chung zinga chuan university student union member ko zo min tet te ko mio thit kio le ko jeni so te pathum chu RCH lamin an chu anrem tilo ti na soi chu baka section 505 chau ni lo case danga man tok le thu boy or belti te baka an chena in lama man tok then khat an la chuak thei chuang lo ni in a soi sunset malam ku kan huna ramlak zel tum military council hnuaya light infantry battalion 545 commander wongko mina security sniper ko tai chu October ni song pariat khan kukan MNDAA a ain pe MNDAA polin an ring tok ani chuan military council sipai te beilet atum thu dako kang media chuan atalang sipai tlan chuak ta ko tai thi kumsang ni som pathum khan sipai atanga kumsang ni som pasari thlasari na vela kukan mun atheng nimin lama security lama duty anei lai le olai dewin atlan chuaka kokang muna MNDAA sipai lama atlan luta ani he military council sipai lui ko tai thi spring revolution chung khan apian pui u nau chu kong zo wangin military council sipai nun rong ten an lo ka phrum tua chu minu chuan ani chu sipai chung ku a om du to lowa chunglama sipai lal ten an hnuai te chu mihring angpo an en lo thu kokang news group pakhata ashil ani military council sipai chung ku atanga tlan chuak ko tai chu mo phurna na pe klak ani tu thu le a hrisela din mun en dikania covid vena laka ruwa mana om angin quarantine da mek ani thu MNDAA sipai matong te hena tangin a chanchin hriat ani thu kokang media in atalang Asian hruai tu ten an in to khom na tura an som ve du tak lo Myanmar Army Chief General min aung hlai chuan February ni khata anrama mipui sarkar paithlak nuwa ani chuan boruak mon om siam tumin a beirenga tun thlenga an la buai chan chu an mani do tu ten tharum an man na satwang ni na soi sipai chakna manga sarkar paithatu general min aung hlai hian
kar topa Association of Southeast Asian Nation in to kho man nei tura Myanmar ram ayo politics a inham hnoilo an som da inua tho tran ni khan state television a thu asoya Asian member som telin ni som ni paruk atanga ni riat October thachung hian in to khom an nei don ani tharum thona hi firfiak polte che tan tho zela wang ani ti in senior general min aw hlaya hian television a thu asoi ani tuma in tharum thona hi enga ma an ngai lova thil chin fel an du ringota Asian po hian ma ana turani ati Myanmar ram hi sipain rei tak an om nuwa mi pui ro re na lam hoin akal theta heti la hian ni kum to pa parliament in than pui neya Aung San Suu Kyi i kai throi National League for Democracy NLD chuan ro rel chun zoma ne na an chan nuwa in than result diklo chuan lamin sipai te hian thu neina an ne chu leita ani kha sipai ten thu neina an chang le ta hi rampuma mi puin na satakin dulo na an lan tir ngala a chena zual ramri lam hnaya mi te chuan sipai pol din ngalin sipai te dole tin ma an lana sa le mihring digna chan vo hum hal tu pol Assistant Association for Political Prisoner AAPP chuan sipai thu neina an chan atang khan mi sang khat za somsari pariat vel an that to ni nan soya heng zinga hian no pangpo thanem tak an tel tin soi sipai ten thu neina an chan nuwa an ma ni dulova nipui sarkar ding thar National Unity Government NUG chuan Asian thuthuk na chu lom om an ti thu an soi ve thung NUG chuan an ma ni chu sarkar tak zoka pom tur ani thu an soi boka September thla adin NUG a ian sipai ten an pai thlak NLD hruai tu lok tak te po an tel min ong hlaya tel lo na Asian hi rabi poimo tak ania ma se keini hi heram ai o tu dik tak kan ni ti mimpom turin kan nge na ni ti in an thu puang tu Dr. Sa chuan soi April thla a sipai te le Asian in muan na om theina na kalzel dan tur konga an siama Asian Special Envoy chuan por sang le Suu Kyi po mutura ti ania ani hi February ni khata tanga shen kha ani heti la hian sipai te le an ma ni do tu te hi an la in bei chun zom renga a bik takin mar thlang lama chin state ta anasa zuala mitam takin nunna an chanin chen an chu asana karma samai khan Asian palai chu Suu Kyi mu an phal sak lo bok Myanmar hian February a sipai sarkarin thu neina an lak du lo na lan tir tu an miman mi sanga chuang an chuwa senior general min aw hlain chuan mitang mi sanga zaruk somthum paruk chu mihring dingna chanvo pal zut lo na turin an chua don tia puang general hian Asian in to khom na som an don ve lo nu loka hei hi apuanga sipai sarkar chuan an ram tharum thona thleng ti top turim ma an la thatok lo ti wangin sipai ayo hi som an ne lo February ni khata tanga buaina a hian mi sang sari zathum somnga panga man ani towa thren kha chu Suu Kyi ta na rin om tak sipai sarkar phe thluk du theina na bea do tu ani ti AAPP chuan soi general hian mitang te hi Buddhist chol October thla a tha ding u lamdan hi dik tak bo adik chia lo mai te ni Buddhist chol lo thleng tur pualin mitang hi an chua don tia soi janta chief hian sipai ho tu te chuan an rama muana a om theina le mi pui ro rena tundin ani theinan theito pan chuareng ni in a soi a sarkar chuan mi pui ro relna a siam le ngei don ti in senior general min aw hlaya chuan a soi bok ani Chin State Falam Region Thangzar khochunga nimin tlaida level khan Burma sipai motor somthum chuang an luta mundang atangin khochung hi lai pui mangin an kap chiam ni in tualchhung mi pakhatin soi khodanga mi pakhatin soi dan chuan voin tlai lamta li le minute somni borvel khan Burma sipai somthum chuang te chu tlangzar khochung an luta khochung hi lai pui mangin voi thum an ka pati silai puak thom chu mun tina hriat turoma tlangzar khomi pui ho in khu an chu asan vek ni in thu don ani tlangzar khua hi in somsari bor omna khua nia falam le ha kha kho in kalpo na lai taka omani falam khua tanga mel nga vela om ani ngong lai pin pengkhom kiong tungi region a kayan sipai KNDO le
Burma sipai in te an in kap chiama Burma sipai captain pakhat telin mi pasari an thi sipai panga in hliam an tuar thu October ni sawng pariat khan Karen National Union KNU chuan thupuangin an soi Karen state a internet line an thi chia saka wangin news si hriat mai thei ani lo ani October ni sawng palia KNDO battalion 3 omna ram huam chunga lut Burma sipai battalion 559 le battalion 590 le kain sipai KNDO battalion 3 te in kara in kana voi thum lai a thleng man ani muse khuwa mi pakhatina soidan chuan Burma sipai ho hian hriat tir lok na engma po nei lovin kain sipai KNDO battalion 3 omna ram chunga luta in kana hi a thleng zui nga la ni ti in kana thlennu hian Burma sipai lam hian kho chung lai pui mangin an kap chiama mi pui pui seilo te po an man boka Burma sipai lam hi thi le liam an om nuala wangin an hnung tolta ani ti in a soi Burma sipai mi za somruk chuang da chu KNU Brigade 5 ram chunga hriat tir lok na om lovin ngong lai pin pengkhom Kyotonggi region muse khuwa October ni sawm pathum khan an lut ti KNU in an ta lang bok heng Burma sipai kain ram lut then kha zinga mi zani chuang ta chu KNU Brigade 3 mun ma alut tin in kana hi thleng zui nga la ni September ni sawm ni pani atanga ni li in kara po khan ni thum chungin KNU Brigade 3 le battalion 9 tenen in kana chhun zan zomin alo thleng to bok ani September ni sawm ni panga khan Burma sipai thi le liam an om nuala wangin Burma sipai lam hi an hnung tol ti KNU Karen National Union chuan thu chua siamin an ta lang tunka ti thotan ni khan Myanmar buaina wangin nya thial district a raltan lubel an oma Myanmar lama kir pakhatom thung nimin thleng khan ha thial district a raltan mi sangni zani somthum pali an oma raltan te thingsaya zakwa chalhuna za somruk pariat bualpui eicha za samnga pakhat ngarachi pa za somruk pani niu ngarachi pa zali somthum pakwa tarphowa kwa ni south chongtoya ni nga khohria rukriat tuipui dia thumnga south vanlai phaya pariat le na thial khuwa za somrik pariat an om ani Myanmar Tualchhung buaina tlan sanin Mizoram ral tlan lu tan pung zela ral tlan lu tamna tuipui ral huam chunga ral tlan te chuan bu fai ei tur an ta cham tran tuipui ral group poi mer huai tu te hne na tanga thudon danin tun hnaya chin state ta in kana thleng leya Myanmar sipai te hian bi pui thlak zelin far kon kho chak loka chin national army camp po be an tum nin thu thang awma heng te wang hian tuipui ral huam chunga ral tlan an lu bel nual ani tun hnai ni li chungin ral tlan mi za somriat pasari an lu bel to ral tlan lu tamna tuipui ral huam chunga hian ko somni pakhata nimin thleng khan ral tlan sang ni zaruk somni pasari an omek ti tuipui ral group wai me huai tu ten an soya ral tlan an than hnem chho zela hian mitlom ngai ten bu fai an tho kho mero atlem chho hle to ti le bu fai ei tur an ta cham tron ni in an soi tuipui ral group wai me huai tu ta chuan tuipui ral kho sang le Mizoram mun sang atangin chanpui na andong thina bu fai po thanem takan donga ma se ral tlan an lu bel zela relief kema om an thanem ema wangin ei le in alo hau taka tuna hian relief camp tinin bu fai kol lai an nei tlem towa amang an thlak tana kan bial tu mele po mala turin kan ngen anti ral tlan te mo thlak cham an nei dan soin an sahimna zonga ron lu te hi mutbu po ron kenglo te an ni loma tuna hian mutbu nei manglo an om nual to anti mitlom ngai te mutbu le thom no te ral tlan te tana pe khom thin ni ma sela lu bel an om zela wangin an don khom sa chu amomo te pek zo ngal zel ani thu an soi Champhai sub headquarter OMA chin chia danin Champhai ko phui chunga ral tlan mi sang thum chuang anom meka nalan tlang dunga po ral tlan mi somnga borvel anom meka hria thei china Champhai district chunga ral tlan mi sangruk vel anom mek ani Myanmar sipai ten ko sang an run chho zel awang hian Mizoram ral tlan lut hi an la om bel zel don in alanga thudon danin inrin ni khan faron Myanmar a khotlang huai tu ten far kon VC an hua faron khomi te sipai hlawa tlan chia ta ngai thula
far kona tlan lu an tum thu le an omna lo ngai tua sak turin an VC te hi an nge na ni na thial district chunga po ral tan an pung zela tun din huna mi sang ni jani somthum panga om to in heng zinga hian chung kwa zathum sompu an oma longklai district chunga po ral tlan sang ni zakwa songa pakhat an om mek bok heng zinga zaruk somni paruk chu longklai ko pui chunga om an nia abang midang te chu sangau nio tlang pangkwa sai ka te nom ani se chief district chung le district pon then kata Myanmar ral tan te Tranpuina tana se chief sub headquarter waime minga Tranpuina la khom te chu nimin khan sem chuania Myanmar ral tan te chom don la atan hian se chief sub headquarter waime chuan an op chung branch waime kaltangin vebur an lo khon towa heta sumtling khom hi nuai nga sing thum sang kwa zakwa som ni in heta tang hian central waime a nuai li sing ruk sang thum zali som an lo chung lut towa ral tan te chom don la tur hi ala lu belzel nia thudon ani bok se chief sub headquarter waime hian tui chang ral sub group waime huam chunga ral tlan te dong sunga lo boipui tu north vanlai phai veng lai le north vanlai phai dam do in veng le leng branch waime ne na cheng sin khat thau an pe a sai lulak le lungkol branch waime ne na cheng sanga ve an pe bok se chief sub headquarter waime huam chin pon lam cherlun ngar chief new ngar chief le thingsai branch waime te ne na Tranpuina poisa fai cheng sanga thau an hlan bok hei ba ka hian eile in tur thomno mutbu ba ka ni tin mango sang te an hlan tel bok ani se chief sub headquarter waime huam chunga hian group waime pathum le branch waime somsari pathum om mekin waime member sing thum sang ni zaria somni pakwa an om mek ani wale viewer ta hne nangen na hanzep ve neila kan channel min la subscribe saklo viewer ta jinga khan inom chuan subscribe ti kha min lo me saka min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar ta hi in lo muwa in lo don ngal zel theina turin in tan aur samjong na turin notification bell kha in metanga ola in da don ya